Urrengo txanda, Arko TV, lehen kaletik, Portugalete, bigarrenetik, Izuntza A, hirugarrenetik eta Mundaka A, laugarrenetik, mesedez, heldu estatxak. Stop tripulaciones. Hogei segundu. Aurrako tandako denborak honakoak izan dira. Bermeoak, 14 minutu, 43 segundu eta 54 euneneko. 14 minutos, 43 segundos, 54 centésimas para Bermeoa. Kaiku, 14 minutu, 38 segundu eta 82 euneneko. 14, 38, 82. Izuntzabek, 15 minutu, 46 segundu eta 6 euneneko. 15, 46, 06 para Izuntza B. Zierbenabek, 14 minutu, 52 segundu eta 85 euneneko. 14, 52, 95 eta Deustuak, 15 minutu, 58 segundu eta 5 euneneko. 15, 58, 05. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón. Recuérdame pedazo, ya no más esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Txanda honetako lehen zioako denborak, Arko TV, 4 minutu eta 16 segundu, 4 minutos 16 segundos. Portugalete B, 3 minutu eta 56 segundu, 3 minutos 56 segundos para Portugalete B. Izuntzak, 3 minutu eta 51 segundu, 3.51 eta Mundakaak 4 minutu eta segundu bat, 4.01. Bigarren zioa honetako denborak, Arko TV 8 minutu eta 22 segundu, 8.22. Portugalete TV 7 minutu eta 56 segundu, 7 minutos 46 segundos.
Izuntzak 7 minutu eta 36 segundu, 7.36, eta mundakak 7 minutu eta 54 segundu, 7.54. Hirugarren ziagoko denborak, Arkotebek, 12 minutu eta 54 segundu, 12.55. Portugaletebek, 11 minutu eta 58 segundu, 11.58. Izuntzak, 11 minutu eta 56 segundu, 11 minutos 46 segundos, eta mundakak, 11 minutu eta 12 segundu, 12.12. Hurrengo txanda, Ondarrubalen kaletik, Portugaletea bigarrenetik, Zierbena hirugarrenetik, Arkotea laugarrenetik eta Mundakabe bosgarrenetik. Stop tripulaciones. ¿Qué Mundaka es? Si me vaya yo no sé cuál está. Hogei segundu. Aurreko txandako denborak, Arkotebek, 16 minutu, 56 segundu eta 37 uneneko, 16 minutos, 56 segundos, 37 centésimas. Portugaletebek, 15 minutu, 34 segundu eta 84 euneneko, 15, 34, 84. Izuntzak, 15 minutu, 28 segundu eta 80 euneneko, 15 minutos, 28 segundos, 90 centésimas. Eta mundakak, 15 minutu, 57 segundu eta 69 euneneko,
15 minutos 57 segundos 69 centésimas. Zierbenak 3 minutu eta 58 segundu, 3 minutos 48 segundos. Arkoteak 3 minutu eta 59 segundu, 3.49. Eta Mundakabek 4 minutu eta 3 segundu, 4.03. Bigarren zioa honetako denborak, Ondarruk 7 minutu eta 26 segundu, Ondarrua 7 minutos 26 segundos. Portugaleteak 7 minutu eta 29 segundu, 7 minutos 29 segundos. Zierbenak 7 minutu eta 32 segundu, 7.32. Arkoteak 7 minutu eta 54 segundu, 7.44. Eta Mundakabek 8 minutu eta 8 segundu, 8.08.
besos tan duros como el hielo, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a veces aceptaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Hirugarren zigorreko denborak, Ondarruak, 11 minutu eta 27 segundu, 11 minutos 27 segundos. Portugaleteak, 11 minutu eta 35 segundu, 11 minutos 35 segundos. Zierbenak, 11 minutu eta 39 segundu, 11 minutos 39. Arkoteak, 11 minutu eta 57 segundu, Arkotea 11.57, eta Mundakabek 12 minutu eta 40 segundu, 12 minutos 40 segundos. Bueno, azken tanda honetako denborak, Ondarruak 15 minutu 5 segundu eta 37 uneneko, 15 minutos 5 segundos 37 centésimas para Ondarruak. Portugaleteak 15 minutu 20 segundu eta 88 uneneko, 15 minutos 20 segundos 88 centésimas para Portugaletea. Zierbenak 15 minutu 16 segundu eta 20 segundu, 20 uneneko barkatu. Zierbena es un tiempo de 15 minutos, 16 segundos, 20 centésimas. Arkoteak 15 minutu 45 segundu eta 56 uneneko, 15, 45, 56 para Arkoteak. Eta Mundakabek 16 minutu 48 segundu eta 97 uneneko, 16, 48, 97 para Mundakabek. Honela bada, gaur, Kaiku izan da irabazlea lehen postuan. Bigarrena Bermeoa izan da, hirugarren Zierbena be, laugarren Bermeo be, eta bosgarren Ondarrua, eta Ondarruak Bizkaiko Traineria Ligako txapelketa lortu du. Ligako lehen postua.